Buke yang thilai thanglai toleo borokaro muni suru surunglai tongthoklai tonglai. Uklogo kaisa background noro kaisa clip nainedi muni suru surunglai jak. Chini masa YouTuber, journalist, tai comedian, tai reporter, etc. Just pana reason thun bini, just pan karon thun boje muni mane te pun aro musanya bla thilai thanglai tone kotokok nijin borok nijin family member kore hinkai a borong buziu je nijin family member no kethei mankha atiada nijin dunia se kering thang tai bon nuk laina se kore hinkai aja sase kun muni kothok dese muni kotokok pan ar ki salen nango musanya bla kaisa public figure ngai Hanya hajini damadu te kaisa controversy wa kala ju kha Samoni Debbarma thwimani tuye grand report khane thangpuro bini kaisa Mwnwijak khaye mangpili kase family nukha amobai bono bororok hinui tongkha bahake serious movement no muni makha hinui aroni bisingo tongo khoroksa chin tripurani content creator ba influencer Samir Debbarma boba amoni tuye reaction rokha bo saka thlai thanglai hai kaisa serious movement no bahake muniman mute hai reporter ba khoroksa public figure ngai bahake a serious movement no muniman hanai bo bini kaise video saka tenor bonugo makhana o mangpli video ni screen no hngakai sanan thangakai hanya hajin damodo te kaise controversy wa kalaju kha ground report khane thangtini kok hngakai mo suje serious movement no munimani amoni ukulungni karon tamo amoni kunu psychology fact ba karon da tong amose kisa semana ne nanglanya tamon hinkai onek jona onek bororong tongo onek rokome je serious movement no munnyai jung nu bonu khajini real life rogo je tamon di serious movement no hinkai ta sese hujage munnani amoni kasa psychology fact ba tongo ang psychology fact ta amsa samia habina nong bage ang amoni mani ukuluni karon tama kashi video nong bage tu feke norong nanya di omangpli मैं बेट लगाकर कह सकता हूं कि तुम भी उन लोगों में से हो जिसे अपने दोस्त के साथ ऐसी ऐसी सिचुएशंस में हंसी आई है ना जहां नहीं आनी चाहिए थी। अब ये है तो काफी नॉर्मल बात पर सोचने वाली बात है कि ऐसा होता क्यों है। सीरियस सिचुएशंस में भी जहां नहीं हंसना होता है वहां अपने दोस्त की तरफ देख भी लो तो हंसी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? अब ये सब होता है एक छोटे से फिनोमिना की वजह से जिसको कहते हैं नर्वस लाफ्टर और आसान भाषा में कहूं तो ये इमोशनल रेगुलेशन का काम करता है। अब किसी भी सीरियस सिचुएशन में स्ट्रेस इमोशन सबसे ज्यादा बढ़ता है तो इमोशन ओवरलोड से बचने के लिए हमारा ब्रेन ऐसा करता है और हमें हंसी आ जाती है। और ऐसी सिचुएशंस में अगर आपका दोस्त आपके साथ है फिर तो tai damodu mude heke munimani tuye no khata ma sanani uchung nong wa chung butoi kisa comment khai sadi